teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Di ondel-ondel, mainan banyak deh teman-teman. Kita carinya ada kaktus, ada barut, ada pop it, banyak teman-teman. Kita cari ada apa ya? Wow, ada kaktus teman-teman. Wow, ada dua teman-teman kaktus nih teman-teman. Wow, ayo kita ambil. Ada di mana ya teman-teman? Jangan jauh-jauh dah, di sini aja teman-teman nih. Nah, kita cari lagi ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Wow, ada boneka boba teman-teman. Ada dua teman-teman. Wow, ini kita ambil. Kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada boneka Squid Game teman-teman. Ada yang menjaganya, sama yang permainannya, sama yang penyanyinya teman-teman. Wow, ayo kita ambil. Wow, sekali teman-teman, ada 3 pas banget teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya? Wow, ada pop it teman-teman, banyak banget. Ada pop it tupai, pop it kuda, pop it harimau, pop it kelinci teman-teman. Wow, sama pop it SpongeBob teman-teman, gede banget ya teman-teman. Wow, yang jumbo teman-teman. Wow, ayo kita taruh di sini. Kita cari lagi ada apa ya? Wow, itu ada Upin Ipin teman-teman. Ada Upin Ipin. Kok yang satunya ya pakai peci, yang satunya pakai botak teman-teman. Wow. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada ondel-ondel teman-teman. Wow, coba teman-teman, warna merah putih teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Taruh di sini lagi teman-teman. Udah banyak nih teman-teman. Kalian jangan lupa di subscribe dan ditonton ya teman-teman. Dadah.